It's a very good morning and a warm welcome in this act of worship in a form of a morning prayer. We are so grateful to God once again, bazalwane, wherever you are. Siyabonga kakhulu bazalwane nalaba khona namuhla la. Siyabona ukuthi ayicha kuyasebenzeka ke manje sekukhona into letendekako very soon uNkulunkulu utabe asibusisa ngendlela lemangalisako sesivele simemedela 2026 emehlo ethu sekajonge phambili siyacela ke bazalwane singakaqhubeki kade namhlanje na ekseni singene ngemkhuleko ukhona Mrs Mabaso utawusipha nje umkhuleko akhona lapha yala khona egameni lika Jesu. Amen. Jesus. Jesus. Amen and amen. We continue with this service as we call to mind to confess our sins. Together we pray. Nkulunkulu Somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoba, siyavuma ukuthi sonile kuwe, ulicala lethu, sonile ngekuqabanga, nangekukhuluma, nangekwenta, nangekungakwendi lebekufanele sikwente, ngenxa yendodzana yakho Kristu inkosi yethu, zitsithelele konke lesekwencile, usende zikhonde ekhamba lokusha, udeli igama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu Somandla sawukwenda sithelele izono zethu sigcine ekuphileni lokunini nanini ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawufaka likiyaleli embili bazalwane. We just go straight to today's readings. We will start with the Psalms as usual. We have Psalm 92 and 93. We are going to read those two Psalms. Kuhle kubonga wena simakathe nekuhlabelela egameni lakho wena loseti kwako konke nekuvakalisa umsa wakho ekseni nekethembeka kwakho ebusuku nakushaywa lugubhu lolunetintsambo letilishumi nelugedali netintsambo telire ngobe nguwe simakathe longente ngathokota ngaloko lokwentile imisebenti yetandla takho ingente ngahlabelela ngekujabula maye mikhulu imisebenzi yakho simakathe imicabango yakho ijule kakhulu siwunza singeke sikwati lokho umuntu losilima angeke aqonze uthi noma lababe bangahluma njengejani nato tonke tigilamkhuba tiqhuma
nokho diyawubhutshiswa phakathi naphakathi. Kodwa wena simakazi uphakeme phakathi naphakathi, ngoba nato titho takho tiyakubhubha. Bonke lababi bayawusakatwa, kodwa luphondo lwami uluphakamisile njengeluphondo lwenkabi lengumlalandla. Ungigqobe ngemafutha lamasha, titha tami ngitibuke emehlweni, netindlebe tami titivile tinsongo talabo lababi labamelene nami. Lolungile uhluma njengelisundu, akhule njengemisedari waseLebanoni. Labo ke banjengetihlahla letihlanyelwe endlini yasimakazi, baqhuma etibuyeni taNkulunkulu wethu. Ebudzaleni babo bayawuqhubeka bathele tithelo, bafanane netihlahla letihlala tiluhlata, ngobe tona tihlala tiqinile. Kude kubonakale simakaze ulungile, yena ulidwala lami, yena ungumkhululi, umsokulunga. Simakaze uyabusa wembethe inkathimoto, simakaze wembethe wavunula emandla. Ngempela umhlaba wonke utintile, ungeke utanyatanyiswe. Sihlalo sakho sekhosi selokusema siqinile kwasemandulweni. Wena wawuvele ukhona kwasemaphakatheni. Imifula idlodlobele simakaze, imifula idlodlobele ebuhloko. Imifula idlodlobele ngekuthuma, kepha wena simakaze umkhulu kunekuthuma kwemanti lamanyenti, umkhulu kunemagagasi aselwandle. Ufakazi bakho buqiniseke kakhulu, bungqwele, buyifanele indlu yakho phakade naphakade simakaze. Akuthunyiswe uyise nendvodzana namalo engcwele, njengoba benjalo ekuqaleni senjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. The first scripture reading is from the New Testament, written in 1 Kings chapter 3, and we are reading from verse 5 to verse 14. Simakaze watibonakalisa kuSolomoni ebusuku ngesimo seliphupho ngesikhathi aseGibiyoni. uNkulunkulu wakhuluma kuye wathi, "Ela noma ngabe yini lofuna ukuthi ngikuphe yona." Solomon waphendula wathi, "Wendela inceku yakho Davide babe wami umusa kakhulu, ngobe yena abethembekile kuwe futhi alungile, anenhliziyo leqotho. Wena uqhubeke nawo lo msa wakho kuye, waze wamupha nendvodzana yakhe letawuhlala esihlalweni sakhe sebukhosi lamhlanje. Manje-ke simakaze uNkulunkulu wami, sewubeke inceku yakho ukuthi ibe inkosi endzaweni yaDavide, yababe Davide. Kodwa mina ngisemfanyana nje, ngisemncane, angathi nekwadi ukuthi ngitawenta kanjani umsebenzi wakho. Inceku yakho ilapha nje emkhathini wesipho sakho losikhethile.
sivele sikhulu, sivele singenawubhalwa umuntu ngebunyenti. Awuke nika inceku yakho inhliziyo lehlakaniphile nengqondo lehlutekile bekwathi kwehlukanisa lokuhle nalokubi, uze yehlulele kahle lesive sakho. Ngoba ngubani nje lo ngakhona kubusa lesive sakho lesikhulu kangaka? Simakathe kwamjabulisa ukuthi Solomon aqele lokho. Ngakho uNkulunkulu wathi kuye, njengobe uqele lokho, ungakatiqeleli impilo lenze noma ebunjinga, ungakaqeli nekubhujiswa kwetitha takho, kodwa uqele inhliziyo lehlakaniphile nengqondo lehlutekile, uze uhole ngekulunga. Ngitakunika lokho lokuqelile. Ngitakunika inhliziyo lehlakaniphile nengqondo lehlutekile kanye nelwati loluphelele, kangangekuthi akusiyuphindze kube khona lo njengawe, futhi akazange abe khona uqala kunawe. Ngetulu kwalokho ngitawukupha naloko longakakuqeli. Yebo, bunjinga nekuhlonipheka neluthumo, kuze kuthi ngetikhathi takho kubete nayinye inkosi emhlabeni lefana nawe. Nawutawuhamba etindleleni tami, uhloniphe netimiso tami nemiyalo yami njengeyihlo Davide, ngiyakunika nempilo lenze. Siphela lapha sifundo seqala. Sitawula no response. Sitawulalela sifundo sesibili lesiphuma eTestamenteni Elisha, sibhaliwe encwadini yaJakobe sahluko 4. Khona ke sitafunda verse 13 kuya ku 17, chapter 5 sifunde verse 7 kuya ku 11. James chapter 4, we are reading from verse 13 to 17, chapter 5 verse 7 to 11. Labanye benu banemkhuba wekuthi lamuhla nakusasa sitawuya kulela dolobha, sihlale umnyaka, sithengise bese sithola inzuzo. Ningakusho kanjani lokho? Njengobe ningaladi likusasa lekuphila kwenu ukuthi litawuba yini. Ngobe kuphila kwenu kuthi njengobe ningaladi likusasa lekuphila kwenu ukuthi litawuba yini. Ngobe kuphila kwenu kunjengenkungu lechamuka ibonakala esikhashana iphindze inyamalale. Esikhundleni salokho ngabe nithi inkosi nayivuma sitawuphila sente lokho nalokho. Kepha manje niyatibonga ngekuthi kabadisa kwenu konke kuthi kabadisa lokunjalo kubi. Ngakho-ke lokwati kokwenta lokuhle kodwa angakwenti uyona. Verse 5 chapter 5, verse 7 chapter 5. Ngakho-ke bazalwane beketelani uze ufike inkosi. Asenibuke umlimi lolinzela sithelo semhlaba lesiligugu, usibeketelela size sithole imvula yeqala
nani ke beketelani qinisani tinhlitiyo tenu ngobe kubuya kwenkosi sekusondzela. Bazalwane, ningasolani khona ningedi kwehlulelwa nangumgwebi, khona ningadi kwehlulelwa nangu umgwebi asebe emnyango. Bazalwane, thathani isibonelo sekuhlupheka nekubheketela kwebaprofeti labe bakhuluma egameni lenkosi. Khumbulani phela ukuthi ngulabo labaqiniselako lesithi babuzisiwe. Nake neva ngekukhuthatela kwaJobe. Niyathi ke ukuthi inkosi yaletha siphetho sini kuye ngobe inkosi inebubele nesihawu lesikhulu. Siphela lapha sifundo sesibili. Let us pray. Nkosi uNkulunkulu babe losezulwini, maye kuyamangalisa kuhlala sibheke kuwe. Siyababona Nkosi lababheka kuwe bede emahloni, lithi livi lakho bafanana nesihlahla selisundu lesihlanyelwe endlini yesimakathe, lesiqhubeka sithele sitithelo. Labadzala labahleli kuwe simakathe bayaqhuma, bathele, baqinile, bahlala njalo, babukeka ngoba uNkulunkulu basime ngawe simakathe. Babe sibonga ukuthi nalabancane lobanika umsebenzi nabake barealize ukuthi babobani noma ngabe basemaphushweni balele, they don't lose their mind. Ithi lenceke yakho lengiSolomoni lapha eGibhiyoni, Nkosi uNkulunkulu nawuvela uthi qela noma ngabe yini mine ngitakunika yona. Lenceke yakho lozoyikhethile ukuthi ibe inkosi elukhalweni lwaDavide, ithi wena uNkulunkulu bemuhle kubabe, wena uNkulunkulu wentelo kwentela babe, uqala ngekudumisa ngetindo lotente itolo watentela uyise. So yabuya uthi mine ngimncane lesive sakho sikhulu kakhulu, ngeke ngikhone ukusihola. Ngicela nje ungiphe inhlitiyo lehlakaniphile nengqondo lehlutekile, khona ngitawukwati uhola lesive sakho. Awu Nkosi, emazulu akhuma ahlokoma athi utawuphiwa. Babe siyabonga ukuthi njengoba Nkosi sisuka ku-2025 kunetindo lokufuna sikudumisele tona, njengoba nale nceke yakho lengiSolomon idumise tindo tayitolo, tindo letendlulile. Yathi wena ube nje waba nje ubabe Davide, kwangathi Davide kude lokubi lake akwenta, kwana naye Solomon bengumphumela wekwehluleka kwakhe Davide ukuthi gcina nekuhamba ngendlela lekahle, kodwa akazange wamgqeka uyise. Wathi babe bekasehluleke. Siyathandaza babe esene egameni likaJesu sibebethe Nkosi emagama ekugqeka lokwenteke ngemuva, kodwa Nkosi sifunze ukuthi Nkosi ube nathi. Hlabelele lo mhlabelelo wathi uhambile nathi Nkosi leminyaka lemigaka awusangusi. Uyathi Nkosi sinesizathu sekuhlabelela ingoma yokuthi Nkosi uhambile nathi. Awubasishaye Nkosi ngobugwenxe bekwehluleka kwethu. We are not here on the 31st of December 2025 because we've been so gracious, we have been so pure, so good, so sincere. Kunengi Nkosi la sabe saphambuka khona, but umusa wakho Nkosi usethwele. Ingathi Solomon usho njalo, uthi boss angeke ngibuke lokuphi kodwa ngitabuka lokuhle babe. Babe
itolo sikhulumile sathi nakulokubi nanga Demetrius lebekade amubi angamukeli bantu ahleba atiphakamisa safunda ukuthi nakulokubi ukhona lokuhle lesikufunza ukuthi uma ngabe umubi wenda letinto lethi na kulokwenteka kuwe. Siyacela Nkosi ukuthi let us take 2025 with all its challenges, dryness, with all its hardships. Sithi Nkosi, we have learned this and that for the glory of your name. Busisa Nkosi, unqwelise. Le nceku yakho ithi Nkosi nayikhuleka, ithi ngicela inhliziyo ehlakaniphile nengqondo lehlutekile khona ngawungena ngihambe nalesive sakho. YaNkulunkulu nato inika le nceko uyinike kabuhlungwana ngoba usuke wenta nathi itingwadla letimbili, these two prostitute dakhulelwa daba nebantwana lena lenye yalalethu kwemntwana yashintshe ebusuku bethe Nkosini bakhala. Wena Nkulunkulu mase usinike tinto uyafuna lokuthi sitibonele ukuthi sesinikiwe le tinto. Sometimes challenges they come to prove that we have been given the power, we have been given the authority over challenges. Babe wethu lolungile sitinikela kuwe, thatha Nkosi ludumo lwakho kubo bonke abantu bakho laba kuma challenges bangakhali bangaqalekisa iminyaka kunaloko Nkosi bathi siletha ludumo Nkosi ukuthi we were in the classroom of 2025 teaching us what expected of us in 2026, like people who are in the colleges or universities, like people who were doing grade 1 or preschool or grade 0 or high school. They need to move to the next class. The class they were presently in last year or last season, it was preparing them for the next. Now Nkosi siyathandaza ukuthi Nkosi sente Nkosi sibe ngilabavuthiwe to move forward. This Lord we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, sisatoke njengendlala yenda sijike emarket. Sithi kunatha kancane emandi sibese siyabuya. So stay connected to stay blessed in this platform with the word of God. Siyabonga bantwana. Amen. Oh Jesus, Jesus, Jesus.